Bakışımızın, öz çıkışımızını hazırladık ve şununla beraber endi men belesem milletimiz arasında belli istidatlı ressam, genç ressam Lütfiye Gafarova ballar için bu kumla beraber resim gösterdi. Men belesem böyle tedbirler bizim ballarımızın dünya bakışını da ziyade kengleştirir, onlarga demek böyle bir ruh verir ve onlar daha ziyade hem müzeye bağlanırlar, hem medeniyetke bağlanırlar ve bir bizni etrafımızı sargan tabiatga daha ziyade dikkatlice olurlar. Сегодня была прекрасная анимация, и я считаю, что таких мероприятий должно проходить все больше для того, чтобы восстанавливать дух экологического поведения в обществе. Я узнала про экологию Крыма, что природу Крыма нельзя загрязнять, надо беречь воду, не загрязнять природу, не вырубать леса.